Executive Committee ke Meningkong trong news nama ada aku wei tinggal ayo banyak keren ikat tu kat teliki mat tiba kum ke Executive Committee yang peniak mat ya ke rekam ke jumi ke news nam ba thamai ba kum juru kum ba pitip ba ka session kan long ha ke Arfun Riu tarik trong mentau benai ke budget session te ngidon du kecing alut ba minwan ra ikat tu kat niki bill ki amendment na ka bentaban penklan cu ya ka jing rekam ke jumi yang depo district council ka wei naki amendment bill ka bangila approve mentagasi dan baka isi banginan ra ha ka session ka banwan kadai ka amendment ya ka Kasihil District Establishment, Management and Control of Market. Ini kira second amendment Regulation Bill to 2021. Kani ka bill kadon ka hendak ki jing penkala bagi jing insert ya ki clause ki ba thamai kumnuban penklan cu ya kani ka ak naga bentaban yarap kamtam ya ki nongrep ki jungi ki baju ya kendu ya ki jing na kapos ya kapos ngidon ke jing kermen balang ba kani ka ak amendment ngina ya kaban nang penklan cu ya ki yo ki badon hapo ka district ke jungi ki ba syam la recognize daga district council ki don sibun ki yo gumba PUE mau ki ba kempat yo ya ka jing itu na ka jang daga district council dan rai lang ba kani ka akan long mandatory babaro ki yo kin haban yo ya ka jing itu na ka jang ka district council but ki don ru ki amendment ha kani ka ak ka ba ngi khangla kam tam ya ki nu ki kam le be an hapo ki yo ki hat ki jung kum ba pitep kum mangan ai nuksa kum hayo do mo gitep ba nalo ka yo ki don ru ki mo ki ching yele kum ke khalai mo kum ke taga gambling nang ta kum ki bar kum ki wine store mo kim dei bandon hapo yo do tadi ka jing snow ka jungi ba ka ni ka ak thamai habang yong ka yo kam tam ka yo mo ka yo do le ka ba dei ka yo kentang ha kum nun don kata ka jing ya khalai don ka jing ya di kiat ka jing ya di kiat to ko yo tengah snow ba ba ka ni ka ak ka ba thamai ngin la ban rekam ban ya de ya nanti ya ki yo di hat kat kum ka jing mut jong ki